Trung tâm chỉ sau này nó có quay nó có cái next này nhiều có tâm chỉ sau này nó mian đi vậy thì có thời gian không lại làm như sao đấy quay thì quay saya nyawa PHAIANW Korea itu pakai IAN yang sama lah. yang sama Dora mana saya nanti sama teman lah untuk mas lihat slide dong sama kayak review kan jadi mana ya kok keren hai Korea oke IA tapi kamu Diplom ya, IAN diplom ya. IA enggak tahu kaisa menggunakan di root word mana apapun hebat saja saya coba bahwa satu no meaning dulu dari kemudian suffix bahasa linguistik ni student mana kata baru kongla kan ada mana bahasa kali root word of high kepada kemana amo ke pun meaning dari sekarang Arab ke pun meaning dari amo just a kok hay nan hay ga lo hay meaning ni kan ada okay Korea ni kok sana Korea IM so unya pa nang mano sekarang sa resmi lang ka amos dunia sudah cintri parabati praya nang mano di arba pasak kelas tadi teri para nang dosen kok boleh kai Korea kamu solusi sehingga tengah itu sini jet orang oni orang ono coba ani orang ano English orang kagai eno obongo abongo topon kagai en aro sh seperti kan tapos angwas sakano no sh berarti tapos itu mo kagai eni orang English sama kayak abongo obongo dia bang borong kerja bawes sini jadi mani soida orang ono ini orang ano an ma ha itu orang apa mana kulu kaya kita sini kan kulu confusion dari English tu nanya tak kayak tu je bawel ni je sound tu nanya tak kayak kulu problem sekali kita tahu Korea solusi sini tak kayak tu ini orang kalau sekarang ungana RI ungana ungka RI YM ya kita tahu nomor equation tentang kamu IM YE paling ya orang kaya YE paling tu wah tidak kamu equation orang YE paling ya YE paling ya macam kamu sih fokus kamu omong karu wat hai AI ini kan ditong jadi bang anu kata mo marka tamu di marka future tense marka future tense buat hujan mo kasih ke simple future among kan naik thang naik hai naik kayak sakai intentional future intentional kan anitsa thang naik bazar thang naik it takes longer time. Cara kolom man harus decision making man hanu. Kita ada juga. Tangan saya perlu mana? Intense one. Amanah na intentional future. Kita kai sini simple future makan betul problem terus. Intentional future kai ada warna overall kan. Kamu tahu? Hayin ka road one. Sehingga ban kalau supaya hayan haya jadi hayo
negative markerसो बुजि थानाय negation सो बुजि थानाय ओमफ्राय जे marker अबं गाय हायानो हायानो आरो तांगै consonant नि फोरांखाय y नि तांगै गाय सिनि जे tonal जे language दं माने सिनि सिनिया मथा-मथि कुकिसिन बादे बड'गार ग्रुप बड' डिमासा मा हिंदी सिनि vowel माने consonant vowel अमा हाकै चें साम मिनिंगाव जागाव a फोरां o I vowel ba kodi thongton ka ke ane o marker ka ka si ko a ro ko consonant sound thai thai am ba dino azagawa ko ya ni phorang thong ba jung actually sene thang porong ka kai u ane si ke si sa ayan da sakuru hayan ya no di kono ya sei kono ka kai ayan Kami juga sini konteks consonant the vowel omo hai simplicity tongla ko root word suyoi suffix intentional future marker ya ini karakter sabro hone chunti na bo khayano mane amri jago mo khas khaya ini loisha no bo khayano afro hone jom jehetu negation tomo orang Y use ni negation kan Y hai bo khayano ya ko mane ada jaga ai lo itu ko khaya jap no khaya zat no ka khayano yes cái negation ko lo ni ka Y yes cái amono oro Y sigang kai contradiction này ta lại này negation da hunggu jinai na intentional future la hunggu jinai ka orang gagal u negation no kati dinan bagai o jagawa anu itu asal je future intentional future gagai anu tabuk yang apa kali yang pak boundary bisa kerja yang pak apa orang kai one actually orang pak anu no bukisi no gagai sa anu entah kamu jeng saimia sa anu cái cha ane ani jaga wan jaga cái actually ane singkit jawa apa no sing simia cha ane singkit sene lo kai tahu le itu orang minta mau oh sana oh kan orang maintain kayak apa mana punya marka maintain kayak apa bukan kai dokok tu anggo mau wan terus di kai ko ane bosika wan bosika không có sự kiện này đi vào cái á bài đó nên ban cả cái á bài cái actually là cái có e đó nó tới là sai amon có cái quả như thế cái tao có trang được sự kiện cái tao thấy ngồi đấy chỉ là cái gì hay gì sao anh cho anh xe anh siêu anh ama hay sự kiện cái gì cái có cái đấy ban cả trường của nó không sila kata kai ni maka ko inte sudah biasa tahu ani je kok sanan nai makai nuda na nuda na nu omo konteks use kaina na ya o jagawa geographical division be yo se salai ja subonai anga area ka tin sawo ko area ka yung o area ka thaibulong tahu o jagawa problem subonai but kaisa konteks kaisa jagawa kun kai kai o problem ko solve ngi ani je farang family ba research family kai anu kai and you ya major je untuk mata majority je dialectical variation lai mani ang je standard form je rumah ni ga hangganu ya dai belum lah stop bui ko ma hai enggak saya ang next section ada di spoken by written sing got Timothy tuition kemana spoken form lagi ang mai cai tongo tugui tongo thui tongo sai tongo soi tongo
Amokai spoken जों साबुरुदो याबो सिबुरु अमा हायिंमाया चाय दं उ चाय तखाय ककबराव तर दं गै Ang mai cai tung, ang gầy tukui tung, tukui kok thay bó gầy, thấy chưa bạn? Tuku si kok thay, cha si kok thay, cái continuous itu saya dah progresif maka, cha awak si kurung berkai, ang mai cawi tung rumah sana, ang gầy tukui tung ang kui tung ang kok sawi tung ang sawi tung. Tapi dah lihat you problem masalah dari saya Wah. you ini sekarang dulu nih orang-orang anak what is dulu tamu kan dulu tuh sengaja nggak setemu dari sana semi bawel sudah tuh ini mau approximate no voice sound orang burung dah direct sana bini terus lain do omong kaham ko mungkin lagi yang next slide itu burung kan orang mampu tangkai lips terus raya di mana to start rounding your both lips buku eating ready sika just when you bisa menjepro musuh go kayaknya dah kayak saya kiss kan dulu loh or just like kiss kayaknya dah betul ya nih buku kan buku lips di posisi enggak round nih kan close ya lo harus bisa gap tuh musuh tuh ayo tuh oke tang di posisi aja close to the bella soft palate gerak nih tolawa do gerak nih tolawa siapa nanggia terus nanggia belum dijemput selai baik dia norong amor nanggia dia rak close nanglaya do nanglaya nova bahagia nomor kok bahagia nomor tak wasong air flows through the rounded lips ada sini apa rupa aja and over the tongue mana kamu kuslai by buku itu aku wah terus nomor gue example dulu punya wah buku ini apa kakek apa buku satu nomor tang atau nomor kuslai itu nomor ada Maka amunong no in actual terms of gagasan labial balance sound. Actually sing bilabial pun kah khúc gì cái gì. Đó là bài saka thằng ngoại thổ. Sida. Dia mau saka bo dalam soft palate amuni position bo. Ampakan senang no labial balance sound. Tangi tahu bilabial sound jaka sound tapi juga due to the prominent lip involvement. Asa kawa khúc gì bagai bilabial lo bersifat kita. Hai pano labial balance sound no kok egg roll mahai. Egg roll. Tok tinggal sepuluh ini. Kalau Arab mau jadi ke pok seperti ya. Hai di ba? Cái labio bella nó cái berselai di bawah kopi. Apa kena labio bella sound kita bola. Siapa? Bilabial sound kita tuh si ini in Arab Ongla. Apa kena bilabial sound kita bola. Jangan mana labio bella di mana. Terus saya sampai di muncul di East Rock, Eastern Rock, Arab muncul di tahu semua nama itu. Rule 1 bahasa you agency sayang rule 1 according to diphthongs
diphthongs tamo kaini bawel khorang koi thango khorang sujaya a I a amorok suga khorang koi thangmangka diphthongs I o oi hay là chúng ta cái the US sound doesn't like wa US is harmony wa amok like nya mana khorang koi thangya according to diphthongs in this way the combination of two vowels US is considered US or like dulu ua thấy chưa bạn cái amok sin sit like mana orang koi thango US tua rồi cũng English đó là gì ua cũng thango ua ba ua ba ua mana orang like thango ta nó từng đi thango dia ba so US cannot be wa sound because it doesn't like wa sound cos koya wa pro thấy chưa bạn wa rồi đó không bạn từng nhà sau coi từng nhà cái tiếp thông đi tới chừng hai năm các hàng gái UE rule one nó thấy đi mà nhà tan đến đó UE các tiếp thông con gọi có clip hơn mà nó apa nih English có tổng tiếp thông sẽ đi bạn cái UE amo sound lại được không là cái UE nó có tại vì lúc phải cái năng cầu hòa có hòa sound đó phải sẽ coi từng nhà cái cái hòa sound này bao giờ UE bahagian này bạn UE itu lain ngủ karena kita power setengah terlalu right diphthong itu nahan kan apa rule UE diversity kalau mana question datang question kiri kan rule tu apa nak rule tu according to place of articulation nah accordingly, the wa sound is used by labial sound. Place of articulation sound có sao có non sound. Nên là cái men là cái tiêu Australia tu, so nama dia. Cái place of articulation itu tentang nuka wa ka bilabial. Labial là tiếng sama nita. Untuk bilabial pun juga. Bilabial mana tahu? Khớp dưới cái nhới yêu sung. Kia ba US sai được ura white của em hay là ura flop ra kata kata cái hay xíu nhỉ accordingly wa sound is bilabial thì còn bilabial mà đấy cái gì hay đi ba two lips chúng ta cứ là use thế nào kia ba UN group khúc dưới cái đi xếp rằng dạng mà đấy ông hành không ta là cái quay đầu này cái according to place of articulation của rule US có sự có không nhỉ nó là không phải hoàn toàn tự nhiên vô dụng gì cả sẽ đoàn vô dụng con này rule 3 according to syllabic structure syllabic structure itu tentang này kira syllabic structure ini punya language kisah sangat simple structure vowel itu sahaja eksa memang from mana dia apa consonant vowel guys sama kita tu okay syllabic structure lain kena consonant cluster disprove the simplicity structure of syllable consonant cluster pertama class tadi dia perlu sekarang lah yo apa Cina simplicity je syllable je structure atau mana apa loss ratio itu consonant cluster kerak jadi bah rak senama kagai apa kerak kata apa di Cina je simple atau mana apa loss ratio simplicity bah kagai tahu consider UF consonant romlah di UF consonant nongka mana tak dulu sautan kata UF no consonant kena kagai di bah wak sih tadi example wak dulu itu kalau U E sisi nama mana double E U E sisi nama nama apa U E is equal to sama consonant saya coba K kakak consonant K wak tadi then it becomes consonant cluster dan dulu K singkat sana
That is like look at the vowel A is missing in a one syllable. Ada vowel sebelumnya. Consonant dan consonant jenis itu. Okay, jadi syllabic structure itu kan ada vowel kaisa consonant. Jadi amat simple nesa. Jadi simplicity. Kan orang vowel sebelumnya. Okay. Syllabic structure itu kan kok Allah yang betul. Ada problem sudah betul. Betul tak saudara? Rule 4. Mana job ingat ti naik kan? Job to ingat ti naik kan? Kaisa ingat ti kan campur dia. Mana pakai saja ti oh habul paling gay 100 200 apa nangkon. Omong pun di mana UM lah. Dan kini yang sakapan pun UM. Umur ingat ti kan campur dia. Even 0% kan ikon point ini ikon pura kasih kan sama dia. Jauh tak ingat ini bang analyze ini kan. Lalu mau open close, kamu tak saya pegang tengok. Bawel tama totally unopen mouth without any blockage of ya. Bawel lagi puno blockage gede. Dan puno block nyari dia nawa. Orang kena open di. Freedom, kena di sama mereka buku ni salah bro. Kayak juga kan konsonan totally block or partially block konsonan satu kali itu full block kayak siapa apa sini bisa biasa ada ambil biasa kan full kosong sekali lawan bro i kok ta berapa buku disekan bondo kaise ulos sesung orang nohori jadi pak guys how can an open sound be placed in closed sound you have to use vowel a vowel sound open sound baik closed sound ni langsung nengai kan you vowel vowel you ini dia function open sound bangkit close sound di sambutan lain. It has a separate entity. Separate entity mana buku kita. Kayak open dijaga, kayak close dijaga. Mana vowel consonant dijaga. Okay? Open jemani tongma ni, angjer selan tongma aku dulu beringis sambutannya. Nah, jadi pun itu celahnya sambutan mengelak. Mana samungnya, semanglah rupa toge samung kayak manglah. Jadi pak, email beri yang jangan. Ya mah kita ngomong bahwa je open ni mana, close di samung sana. Oke, mau rule pun nanti bahwa rule mana bahwa manusia. Rule type, rule pun ngomong type je, type je na. Yang kau dengar, rule type. Lead position. Iko amo nama kok bayi itu rounded, belum ke rounded. Kiting zak, iko buku kiting yang di bawah cuy. Iko rounded. N unrounded U N N. U by N kan unrounded. U A. Jadi bang U A kan unrounded. Itu ujung pronoun S unrounded D. Wano se unround mana kurang buku pulau itu saya ini harus saya bawel sama aja jadi pak kayak deep position mouth position place of articulation kita mau syllabic structure deep tones itu asal hari ini kan jawaban buat teman-teman sini ke sini asal menaro articulation juga full got tengah beri agak right in general I think the English word can be used both consonant plus vowel kok berapa dengan value no vowel be use kayak mana consonant be use kayak tapi kita mau semi vowel mana goyang gong mana aing gong ini mana ada full problem segera
tam problem to ka ba mon problem to ai dai pia ba UN ka kuno jaga dei ko mari ang saya ese linguistics nilai nanti yang lain manita omong ya je linguistics ko jaga hai are science totally science nung jasper hindi ama totally ekdom pure science ko sa wala ko ko nung nai ko ko to ge ati bai gre logic ang je cái buku kolom ta mare kolom ta ang pun dilo buku soi ang pura logic pura science pura scientific ora unscientific হিসাবে থাকাকাই আমার 100-200 বছর এই 10 বছর পাচ্ছে এক এসে জেনারেশন থাকাকাই প্রবলেম সলভ নাই কত জেনারেশন পারে মানে এদিবা এই আমার Bilang kamu tuh parang kita saya